Ngapden sobai pi ke parlok di standard ban pe yak de video hakan ke channel sharem ka lahduh ka UCL Champions League hakmat ka klub Athletico Madrid haka jingle kai parlok hapden ka Manchester City persya ya ka Athletico Madrid kabala long hasad kore hakan ka jingle kai ka Athletico Madrid kala job suk ya ka Manchester City da arla iway call hakan ka jingle kai ka Manchester City kala panele kai da sau iway liar haka position bat kala penmi madanru yakir rangele kai giba pau jonga klub pentub yo Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish, Erling Haaland bat Juan Alvarez haba pai shaka Atletico Madrid kabele kai da sunlight ar ka position kala penmi madan ningkonge yo Antonio Griezmann e Morata di Lemar Koke ar Depol Hendroy kat bayo M.Depay ka Atletico Madrid kala pensyong ben shua haka ba une rangele kai udai orang lekai belayo ban tap chikol bat week assist haka nega jingle kai persya ya ka Manchester City haba pai shaka nega jingle kai haka kelas step kalong ka itnat bah nomor baru Athletico club kimla ban pinki jar haba pai shaka jingle kai haka lamit ka Atletico Madrid lingba M.Depay ka minit ka ban riu bat ya ka bol bal penbu da Angel Kore kleyo ban tap ya ka kol ka badingkong haka nega jingle kai bat haka minit ka nyau posau ka Atletico Madrid kalio biang ban tap ya ka kol ka baar lingba White Ferreira Carrasco bat ya ka bol bala yarap ban penbu da M.Depay haba pai shaka Manchester City haka minit ka prapsan kalio ban pai ya ka shikol lingba Ardias bat ya ka bol bala penbu da S Gomez bat hadu madakut ka jingene kai ka Atletico Madrid kala job suk da arla iway kol persya ya ka Manchester City kabadai ka championship haka UCL Champions League haka ne ka samoy ka bala dep te parlok tang kini ki kubor ngangai pilas tu ngin second du hakway pat ka video kublay shibun